Kublai pi barwa ki bapet ya gani ko kubor upet ngor cable news. Haswa bini sedangi ki kubor kejongi ngini kmi syuai ki mat bokongsan. On khang kerdep no ka sarkari ka MSHB bat on IVRS ki khat prangut nong trei. Ki nong bela barjela kim dan kam ni ka work permit ong menteri rang ba ka jela. Syaka select committee pha ka yendor bar PHADC ya ka kaipot jong ka delimitation committee. Syak penpera ka kedok talasi barjela jo ka KSU. Penok balik ki bor kulit. Turki dukot HNYF sya thanak nong po basak kem udukot kaseng. Hapdeng sor bun ki barjela ki le ki kam khayi klem ki kot ki slaba biang. Hiar khenra ka FPJGP segitan pulo dam senyong. Ka sarkar ka di betwet ki samla ki bela dep kulit doktor na ka state quota ban phak wan trei ha ka jela ong ka KSU. Bat kring ka tamasa sok turun ka Meghalaya hanong ba Delhi. Ka jingelang jong kekunhun menteri kebala long ha kasi balang jong katayo kalashimi karai ban khang kerdep no ya ka Meghalaya State Housing Board kata ka MSHB bat ya ki khat prangut ginong trei on ano da ka voluntary retirement scheme kata ka VRS bat kalararu ban bo ya ka dor bai jaka ban IY ha New Shillong Township phase 2 bat hamakhanu. Habai keren beginong patai kubor hadin balawai ke jingelang Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma ulo ong baka sarkar kelarai ban khang kerdep no ke Meghalaya State Housing Board bat kan pelut nyo poin sawar kelur tengka na kebentaban ai ya ke VRS ya ki khat prangot kinong trei jong ke board ulo ong bagani ke jingsyem ya karai ke sarkar ke dairu hadian babon ni kinong trei kelepen pau ke jing angnot ban lek kam kloy no ke kam ke blasa teng lapalat chposnem bat kam tam haba kene ke board kam dan kam menteri syuk menta na babon kirio shimet kiladon kilat klinti na kebenta ban shimram kekunhun menteri kala ajing menjoru ke Meghalaya Public Communication Policy arhajar arpusau ban pentikna ba kandon kebut trekam ke ban penerjan hapreng ke sarkar ba gidong shnong ke jela ban yo ke jingsania ba jing trekam ke bakuoj basubah. The housing board basically there is not much activity under the housing board as of now, and it has been a long pending demand. In fact, I think for more than a decade, if I'm not wrong, I can't remember exactly, but for more than a decade, if I'm not wrong, the employees also have been asking. As I said, the activities also have been bare minimum, and the salaries of the employees also has been fluctuating, and sometimes they don't receive the salaries as it's a board, an independent board. So therefore, all these aspects led to the request also from the employees that they would like the board to be dissolved, and based on that, this decision was made. That the housing schemes were actually boards. This board was set up to avail loans from HUDCO and LIC, GIC, and NIC, and all these things way back in 88, 89. So therefore now, respective departments or others or individuals, can have other mechanisms of now getting loans. So therefore, the basic functioning of this particular board is not there anymore. But for the 18 employees, the financial impact is 7,42,32,545. Kekenhuan menteri kala ajing menjur ban penkala thamai ki kendon jong kajing ai ya ka khusnam Meghalaya Day Award kata ban penhek no ya kajing ai khusnam da ka song tengka da ka silak tengka sya ka arlak tengka bat kumjo ban pediang ya ka application online omsyo ban chule da ka bisulik ai di kajing tho akitanat sarkar ulong bakat kum kajing ya kapor ki pat ba kila ban pha da ka online habagi apply ka khusnam Padma Shri ni ki khusnam ki bahe akari Kekenhuan menteri kala ajing menjuru ka Meghalaya Right to Public Service Rules ka bertemu ban pentikna bagajing ajing itu ya kajing pediang ya application ka ban pendap apa ka nyusngi ban nalor kani kekenhuan menteri kala menjur ka Standard Operating Procedure ban pentikna bagajing thongkam bat jing kentiu kerdan kitanat boper ke sarkar kanong ha kapor bat ban pentikna ban penlong ya ki examen ban penmena result kajing penmenalat kam bat jing pentip ki kam balat bergerukom thongkam ka banyak stat. So therefore, today in the cabinet, we have come out with standard operating procedures for conducting exams, declaring results and advertisements and intimation of vacancies to be done so that the recruitment process is done in a much faster manner. So all the different departments will be asked now to ensure that
the vacancies that are there should be intimated within a specific period of time. The MPSC, the DSC, or the department selection committees that are there, they will be given a specific time to fill up those vacancies. And obviously the procedures to conduct the examinations have been again narrowed down in some sense, where we have made it much easier and smoother. Declaration of results also will be done in a specific manner. So all of these things, the procedures, standard operating procedures for time-bound recruitment has been finalized by the cabinet today. Similarly, for the department promotion committees also, we have put a timeline and a time frame under which the promotions should be done. Most of the time we see the departments start the process of promotion once the person retires, and then the person who's supposed to come into their place miss out 3, 4, 5 months of their promotion because the process was started a bit late. So in order to ensure that timely promotions are given to people who are obviously eligible and who are supposed to get those promotions, we have figured out a process and a standard operating procedure where departments have been asked to do this entire exercise every 6 months, and different processes to be completed way before the person retires, so that when the person does retire, the promotion and the promotee is ready to take the space, so that there is no gap between the retirement of an individual and the promotee to take their space. Menteri Rangba Kejelau lepen tibru bag sarkar kala Shimekarai ban bodor ke Bai Jaka ban Aiwai ha ke New Shillong Township ke benta ke Baar. Bat mau khanu ban Aiwai shkwek tenat sarkar bat kita ke sarkar Pedeng. Bat ke office kiriu Shimet ke bakwa ban seng office Trekam kenang bag sarkar kadla ban mi pisa. Ulong bag jengbo e ke mat Trekam on la ban Aiwai ye ke Jaka. Ula pentip ro ke sarkar jelak la ajing menjor ya ke jeng terwa ban pentreka me ke skim ke sarkar Pedeng ban ajing kershan pisa syaki koidi ke bedok ke badan hakalang ke patok jong ke jela. Ulong ba ke jeng tmu jong ne ke skim kalong ban ajing yarap gitu ki koidi ke bedok ke badang don patok bakin la ban yakun ban ba jamin niasa ki mokot duma jong ki kenang bakin yo mi na patok. Hadian bagi nong tray bar jela kila syak khanra bat syak takti ha ki kenhun sang phalang. Hak si belang juga tayo Menteri Rangba Kejelau Konrad ke sangma ulang ba ki pulet kila dep register case halor kate ki jingja bat kin sale ke badan kam. Habai keren bikinong patai kubor Menteri Rangba Kejelau Konrad kongkal sangma ulang baginong tray bela ibam de ki try jela kim don kam ke work permit ke jela. Andrai ki don kam tang ban penrong kerteng ha ketenat labor bat ki kontraktor ki ba ai kam bela ki de ban chim ke jingkit klik ban penrong kerteng yala ki dong bela jengki. Konrad kongkal sangma ulang bam dan manu ki balayo obor ban kenra ki kot kisla kidong bala ki bam de ki trajla bala re kiseng phalang kile ekane kila don hakaliang ke babakla bat kum tak pulit kin sale ek badan kam ha ka bede bekejing kenra ba kejing sha sho kidong bala ki bam de ki trajla Menteri Rangba ulang ba ki pulit glada register South Li ki FIR persya kiseng phalang boper ki bala penlong ya kejing kenra hakini ki kendet singi bala lai. Hak baidai bekejing dawa ban pentrekam no ek line permit hak jela. Ulang bahadian bagi yang dorbar thawan ke jela kala ajing menjor ke resolution. Nrai haduk menta kidang ap bekejing menjor jong ke sarkar Pedeng. Nrai ke sarkar jela kala let bot dian man la ke por bat ke sarkar Pedeng ban dawa pentrekam no ya ke line permit ha Meghalaya. Hak baidai bekejing dawa ban pentrekam no ek Meghalaya Residence Safety and Security Act MRSSA Konrad kongkal sangma ulang baulat ke jela ula pha ek ne bil sya ke tenat Home Affairs bat nakaliang ke tenat Home Affairs ke sarkar Pedeng kala pen phai ya ke ne bil rangkat bagajing ajing mud iki kat tu kani gijing penkala kum ta ke sarkar menta kadang penya cekmat ya ke ne kam ban penkala ya ke bil. We will take up, as I said, the matter at the contractors level, but again I'm reiterating that there's a process to do it. You complain to the government, to the department or the particular labor officer or to the minister concerned, but you cannot go and take the law in your hand and check is what I'm saying. So if you have a complaint, you have an issue with thing, you inform us, necessary action will be taken against the respective contractor, because these things may happen. I'm not saying it's not happening, but as I said, doesn't mean that you go and take the law in your hand is what I'm saying. So therefore procedure should be followed. Definitely government will react and act on this. Definitely will take action against the concerned person.
but procedure of complaining to the government is what the proper way to do it is. Number one, nobody is authorized to check these papers. That's number one. Nobody can. Of course, there are incidents where individuals go or organizations go and all, but that is not as per the law. So therefore, they are completely on the wrong side of the law when they go and check. And just to inform that the government and the police has in fact filed cases against, 4 cases have been filed, FIRs have been filed against different organizations who have done this in the past few days. Number two, you've mentioned that that individuals have or organizations have mentioned that government has failed to implement the ILP. There is the question of implementing the ILP doesn't arise because ILP has not been passed or not been implemented or not been enforced in the state of Meghalaya. We have passed a resolution in the state assembly that urging the government of India to implement the ILP in the state, but that has not been cleared yet. So the question of not implementing it doesn't arise. That's number two. MRSSA is a fact, again, you are aware that we had passed the MRSSA, made the amendments in it, but it was at the governor's level, and governor had then sent it or mentioned that it should be sent to the central government, Home Ministry, for President's assent. And accordingly, we had sent it. They had sent back and asking us to look into different aspects, which again, we are examining those aspects and seeing how to move forward because a lot of points that were mentioned by government. So the question of non-implementation doesn't arise. Regarding the question of different projects being stalled, no project has been stalled because of this kind of, checks, whatever they call it. I wouldn't call it checks. They are just simply coming and intervening and trying to, disturb these projects, which is not correct. These projects, whatever projects are going on, are in the interest of the state and the people. If anybody has any concerns and issues, they should follow and they should ask their departments to find out and give a list. And of course, if anybody has any concerns, we're ready to inform and give them the information. But as I said, taking the law in their own hands and going and do the checking, social checking or whatever they may call it, is something that is actually not at all acceptable. And as I said, as per law and the provisions of the law, the police will take necessary action. Kaying darbar jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kataka ki DC kalas dang ha kasi balang jong tayo. Bat klayata ya ka kaipot kabala IT da ka delimitation committee na kabentaban penbet renti ya ka jing don jong tap vote bat ka darbar kala shem ya karai ban pha ya ka ni ka kaipot sya ka select committee ban bisar benia. Kaying darbar jangka Khasi Hills Autonomous District Council hakish potrik unaitung arajar arpusau kalashe mekarai ban pha bishar ka kaipot jangka delimitation committee kabanong lo kajing penbet ikinong tap vote aki arp kunai teli ki constituency shaka select committee jangka council yakani garai lashe maka darbar lior jangka ki HEDC kablas dang hakish potrik unaitung arajar arpusau Hagani kasi Deputy Chief Executive Member ka HEDC ubak pencengan NCM ulawan rakyat ka kaipot jangka delimitation committee hagi yang darbar. Habayatai halor ka kaipot kidkot yang darbar kila penpau ya kejing pampatla ban piang syawai ka kaipot nomor baki 4 yok ban pulih benia. Kumtai kila menjur lang lan pak syawasya ka select committee. Unang ilam kaliang persya ubak titas tarbakan ulong bagatong jangka delimitation committee kadai ban bishar kejing non pat kinang tap vote haki MDC constituency. Ndrai habapet ka kaipot kerang don kam kejing bishar benia. Ndrai kene kamut pat ba kinam pediang setia kene ka kaipot. Hadin kejing yatai ni kidkot yang darbar nagaliang Deputy Chief Executive Member ubak pencengan NCM. Ulong bagayeng kepediang ban pa ka kaipot jangka delimitation committee syaka select committee bagan syang bishar benia. La ban kedau hang ni bagi dikot jangka select committee ki kentop chairman kata Deputy Chief Executive Member bakmi ek ilaka ubak pencengan NCM unang yalam geliang persya ubak titas starbel khan ubak jambor war ubak bindu lanong ubak lambor malnyang ubak balaji rani baru secretary ke executive committee kumu member secretary Ayeng kabisi yalta report. Kemudian nama telah introduce yang paling nanti tu Beijing. Hanya bayar bah ke Khasi Autonomous District Constitution District Council Amendment Rule 2024 Appendix 2 of Rule 6 of Rule 3.
kasur jo kebun balang imat ada kalian dia tei ne kalian susha kuma bakan agriculture select committee tambah kloi kata pada di ban khot ia ka special session tu apa ban tentu ia urgently na ka bentar ini kamu sehingga ia kan baik untuk gambar ban yo lima niru ulu dan PA nama bandara isi ru dan yo atri mendau na tambah kalian da isi yo sosial kenang ba ngin nolong kibal sa keno dan kenang ba ngin nong sa keren ngasnu ban yang menjulang ba kani report aso kan suara sa select committee banne koi ke kam apo kani ka extension do mangi ni dan apo stiwa tiyo ko mga om na leader opposition but nang mangi ku ki MDC ru ninyo ban ku paham kede ule sela ni don ninyo ido injunga nang bangila na pabek reti eki ngaturkom kepada katakan dia pas semua ban yang menjulang ya ke bang kalian di leader opposition dan berbau Ha kani kesngi na kaliang Chief Executive Member ka KHADC ubak peniat Sings Iem. Habai tai halo kejing penkai karat majai ulong ba kakanhon keng atiar HNLC kede ban wat shwai kejing tep aswa ban berngam. Bat ban keno yu bu deu ing khong shilang mat. Chief Executive Member ula kentu yak HNLC bahaswa ban berngam bersit kede ban wat shwai kejing tep bat andai klalap kejing syabaro. Lada ki berngam bat keno yu bu deu ing khong shilang mat ro un sngawi ai. Nriban chkeno ing khong shilang mat yanu nuru kalong ka basuk bah. Kuno kahi masalah menjisi kadal bro kata ultimatum yang executive committee juga discuss. Kata di kawapan senior dorka habide kejengitip dan kedui. Nimpat dan kanu kejengitip thok kawa persya. Henry yinban si banakale ke executive committee minta ninhak dan buapor bahato kakhat santare minta unai ka executive dorbar di masalah kahap ang pilot ya baru ki original bulan ini dipatah kibla isu ini kan di pemajai bagi poin jadi bagi aplikasi bak kabar pak hakabegi bakan ni ka kentin rat majai kumbaki kun ki hajar jong di masalah kin subit pandan ya kadi ni sabishal ni athawi ke ek pembahatam ni konsep lambai local DC batin salet yang kita hadir di session kata Mr. Deputy Chairman Sir, ngapa akan bensong dengan puan, pun hak ini kita puan ini keren, dan kita juga puan, dengan suruh berkepat ini, balada long balak mungkin hak in circulate dari hak syabar kita bahas sampai di ini. Henry tang kawai, nak kalian kejuni puan percaya, kumulak syak keno, buat hak HNLC kumulak syak berniam, mampu bertukar dengan kau, Henry ngapa akan tentu ini, bahawa syua berniam suruh ada waktu yang legitim. Dan latih ejingsia dari berniam dari orang abadi kaum selamat pun ngamsu Henry bansya keno kaum selamat Henry baik hanya kita bagi bagi tray pinsa keli mapiku HNLC kami je beri mangana manu kata di kawai ke bangakwa penpa ke kubur basyai bahabi dia berkena ke kaum nisyong hune dan jinsukya hune tak isi baru ni doanya kan collective responsibility jadi mata kata IT hanya ke isi IT lagi buka dorban council bagian pek itu bahatam mengide namta ki hikmah aki bubul bicara ani koordinasi Hagane ke dorbar lior ki MDC kletai halor kejing ai ya ka khasi tribe katkom ka khasi social custom of lineage act akan dai spa akan dai punyau baraba pencha halor kane u deputy CEM ka KHDC u ba penchangan NCM ulong ba klem ka khasi tribe certificate omla ban ai ya ka scheduled tribe certificate Bad an omla aru ban ai ka khasi tribe certificate klem da yo ka clan certificate bala ai ka dorbar kur. Uba penchangan NCM ulong maka office jong ka deputy commissioner kamla ban ai ya ka scheduled tribe certificate klem da don ya ka khasi tribe certificate. Ulong ru ba kino gi bambut ke jing ai judge ka keme omla ban itho eki kum ki khasi bat ki nam yo satya ya ka khasi tribe certificate. Ka yang dorbar kelasim ru ikarai bantau da ka komiti ke bekerpang banat yakran halor ka kambe dai berkajing bam kentop yakan Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS hapo ka 6th schedule jangkariti sensyari.
Uba pencengan NCM ulang badan kam bantau ya ke special committee halor gejing penkelai ke 6th schedule ke benkentup ya kiro start ke benekran halor kimat ke bakongsan. Ulang bagi sarkar jela ke klemes selok bagi district council haswa bagan penmi ya gejing penmana ban pentrekam ya ke BNSS Act ha ke jela. Baru ulang bagi council kan sashim kiai kene kam kadang bagan amdan kanu gejing kata egi yang syari ki bahap apa gejing kemi jong ke district council. Ka Delimitation Committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council hadian ba kala dep ban penbet ya ke jingdan jong tap vote hakikat tu niki constituency hapo uput usam jongka council hakala si uble jong tayo kala let ban IT no ya ka kaipot ha u deputy chief executive member kata u deputy CEM jongka KHADC uba pensingan NCM. Kidikot ka Delimitation Committee hapo ka jingilamu chairman u Dr. S. Kars Imli kila IT ka kaipot ho ba pensingan NCM. Hadian baka committee kila pendep ka kamram jongka ban sangam ekasor jong pat ba hak bedai ba ka jing tumu ban penbet ya ka jing don ginong tap vote haki constituency bapher. U Dr. S. Kars Imli u loong ba ka jing yalang ban sangam ekasor jong pat ba ka kamram jongka committee kalong tang ban penihap tarajur ya ka jing bun pat haki constituency. Bat kam dei satya ban pia haki constituency. Ulito bah kejing penwandor kejing pun pat ki constituency kam lakta ya baro arp kondaitli ki constituency jongka KHADC ndai kalong tangi gitu ki belawan cakamat ban penpau baki kwa bakin hap no shkiwai pat ki constituency. Ulong baka committee kelala ban penya cakamat ki kam haka East Khasi Hills mar bigilayo kejing kain ki babiang bakilayo ki electoral roll jong ki MDC ndai ki pagi district kim lala bandai ai namar kejing bamyo ya ka electoral roll. U chairman ka Delimitation Committee ulang bagila persyang ban penwandor ya kejing bun pat hamaulai constituency ka badai ka constituency ka babun kinong tap vote. Ban syupin kan mau ulat ke jelau la penjelan ka samoy trekam jong ka KHADC bat ka JHADC dan rubnai na gebenta banyo penbet renti kejing don kinong tap vote. Kam tam habadon ki constituency ka badantang kendiat ngut kinong tap vote ka badon pat ki pelabun syabapalat kinong tap vote. Na kaliang u Deputy Chief Executive Member ka KHADC uba pencengan NCM ulang ladak Executive Committee bagi yang dorbar jengka KHADC ki pediang ya ka kaipot kabalaai da ka Delimitation Committee. Kumta kejing penelong election MDC ka nom Slam Show namar bagi pat baru kelakwa ban penelong no ya election. Ulang bayakan ka kaipot ansara benetai ha kejing yalang jong ka Executive Committee benetai sani. Badhabag Executive Committee kala pediang kan sara apat ikan kaipot ak yang dorbar banyo kejing menjur na kidkhot baro. Tenri ke bangila long ngila la pan pendep ke public hearing nang ta ngila ban hadin bangila yo ke public hearing nang ta ngila yo ru ya ka ban syong paramangi naga Delimitation Committee ban perkhat kumno bangin le but ngila ay ka suggestion cha ka isi Titam nang ta berong bagi disclose ki detail tingin nampat la ta nomor pa kampat long nomor hadin bagi la ya gani ya ki details fila banyo na po isi kidon ki bangat MA shaway andre ki ko ay ke MDC bakin ngat shaway sya ka jaka ka ba kamlong convenience ki te kamlong mo ba ki ko aba borok khoi ka bangat MLA sya ka we conference bakin liglang sita kami ara bolong kumtan mar ki perkhat ya ka convenience nyong ki wat yang iru kidon ki buan request untuk penirablem si yangi baya ke amel eru pun puilang hakata ka baki ki kwa terengi tingi mla ban le katan marka kam jungi kalong tang namta ki MDC ni na is tingila ban le kata ngiyo ya ke jingkhen ko biang nomor ngiyo ya ke electoral yung MDC kumbaga long mo tenrei hakiwi ki district ngimla namar blai ba ngim semyo iki electoral hadu banda pendep ya ganeka exercise jungi ngim semyo ya kata namar ki ndala ya pressurized palat ki pha ya ki electoral jong MP jong MLA kita ki bomlong relevan banka MDC constituency te kumta ngila shu adjust hi nagalang jongi bano exactly ngimla shu namar ble bangim yo iki details jong ki population namar bra ladangi aten lut ladangi consider lut ya kabakipan maki kata ulong kawai ka constituency kamron issue te telungi haban perkhat na kata kaliang kanang ba kakam jungi kalong ban adjust
kawai bakanom buntan bat kawai kanom dunatan tilarangi consider lut ko bor hoi ki ko asya kawai ka konstituensi ko ba shemjing sikadai ingi bangin le kata Kipat ba nagsinong baper gable isim bantah ka public hearing jong ka delimitation committee ka Janti Hills Autonomous District Council keblalong ha district library auditorium ha Mentong Jowai. Kilapan pau ka jeng persya ka bajur ban penbet tamayo put usam jong ki constituency. Kipat ba na ki constituency baper ki bakentop na kasnong amwi klit tersi mukla mulong modemai nengkro wa ejer kendong modop ladang menso nong jengi mensengat kanduli siliang mentang namdong barato mukro motorsya sapai saasnyang mokayau raliang shangpung Jowai North Jowai Central bat Jowai South haba kipat ba kelebon pelat keblali isim bentah ke public hearing kumtala sya tang girang ba asnong bat ke secretary snong bakin penpaw ke jeng sngau jongki Kibabon hi kila persya ke draft delimitation jangki constituency namar 8 hap no ki snong skiwe pat ki block bat kam shimla don ru kanu ke jinge selok bat kinong kit kam snong ban penbet thamai ki constituency kila don ru ki snong bala penpaw bala de peniat chakmat ke jing penbet thamai ye ki constituency kila berngem bakin omle isim benta satya hak election MDC banwan Wat hapadang kejeng don buon kisnong ke bepersya an rekla don ru kato kadi kisnong ke bala pediang ya kadi kejeng penbet thamai. Ka delimitation committee kala kerpat kipat ba bakin pa kejeng sngau bat kejeng ai jeng mut jengki syaka committee hapok kalai beje mensengi jong ka khat kandai trek unai tong. Ha ka bedai ba kejeng temu ban penbet thamai yaki constituency. Na keberta tu percaya ya kejeng le yang delimitation kinorin kat kemudian ia ke draft yang ke delimitation committee hak sutri wa kadi pia kadi karya ya ki khinde ya ka khinde nonjini constituency ke wam ya hatu ilo kamte ini dai na kemo khon sen chang se lama nomule te iu snau si wong ke se lama em ka tu aspa ke bot Dara ia ka sekarang mensu konstitusi. Kat ia ka sen chang mu bukan nomule dara ia ka saka wajah kendong konstitusi. Niti daun bukan mani itu habi uyai percha ni maha haidai ke area. I kejuk ke yang ke in kejuk ke sunsar ke kadar kejuk ke kemen ke khai kejuk ke kalcha. Dekat delimitation committee dapat bentang lo kawi dijai perlu hati apa lagi bentang katakan i kerpat jur ya delimitation committee nyawa ya rap yai bu yai hakanu kanu kekontonsi kuman kisnong kuman marja kenang yo yai utelakan kamtam ya kecong suk kosongsan imet ibaha i roi pa kejai bulu yang ibu menrek mendomi kerpat jori kenang yang lagi iwa yasnosi hawa hanai dewa man kekontusi kiwa peramat jangan kita teban kiai naik kepada ke delimitation committee kolej Pak Senong, Sekretari Senong orang lari kerana kadang tengah lari tahu Sekretari Senong mah, sampai sana. Kadang tengah apa yang disanggup produk, hantam impai ba, kawan kelainan yang Western Hills, opon power ini jadi saksi, mau kemana buat ini? Ini saksi. Kadang tengah ini kor, senang Muslim. Negara Islam roh, mencuai macam betul kerap. Kalau mahagalai kawan, apa dengan Muslim berdebat, Muslim yang apa? Wajib tak apa, aku diam. Tahiran al-Fidar ngapram bersama Islam ipulai Islam tak. Lai Islam tak ni lah. Umlai kalau tiga berjumai pulai kita berjumai. Tengah ini ni kam kaman be wadak pijing sel si thang kaman se no ni thai le wakana tiang konsensi nadu chuan em di pertik yang kaya kana tiang konsensi henry hakani kapor kani komiti daa go yi pertik yang kana tiang yang ni kuwa ka chnong kuwa da kaunam horo diri ya sel si juri percak juri
waro wa hakani I dalele ngaji ya kani komiti lada jiao po hado wara kani ka rai na ni draft man ko lai ba I kan binong chong chinong yong kanat yang umani ki wa pne o chemi da ka jingi le wa jur o ye I wai ka di election wo ye api ko do hai ko ba ba ni 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 Daka jing sokhia lo ke jing liat menti jong sarkar pedeng bat ke sarkar jela ban pentri kamno ke inline permit lenia ke ILP bat ya ke Meghalaya Resident Security and Safety Act MRSSA ke bantek la kami ke jingwan rung kertep jong kiminderi sepok ke jela Meghalaya ha ka sinset jan jong tayo beladep ka Khasi Students Union kala penyang ya ke kerdap khandra minder ni ke ILP check gate ha arpomer paha mauleng di Boy district ha ka ba kala khandra ye ki bri ki banabar ki bawan rong chapok ka jela kadi ka kherdap ha ka si hat majai jong tayo kala sa pan prano ya ka ba ka KSU ka subajur ba ka dei ka bala le di pulet ya ka kherdap ILP ka bala penyang da ka Khasi Students Union ha ka snang arpomer paham maulen ha ka district Riboy ban talasi ki kot kisla jeng ki bri ki bamde ki tra jela ki batmu ban rong klam ki kot kisla sha ka jela Aga step jangka kendai trik unai tung arajar pusau kelas syatang baca penpra bat nakalian gidong elam jangka KSU kili kenok baik kini ke jing tang yagi flex bagai jeng penpra ke kerdop lelek di gibor pulit. Ya kini ke kerdop ke KSU lapen yang manakah hendreu trik unai tung arajar pusau bagai senong arpaumer paham maulen ban kendra yaki kali kamai ke bakit gibro gibamde kita jela bat ban kemi ikikot kisla. Nakaliang gidong elam ke KSU akini kesni kile thu begila don de kispa ngot ki bam syem la don ki kot kisla ki babiang bat lapan pai no eki nagi jaka bakilawan kat kum gijing thu de gidong elam ke KSU ha kini ke jaka ha kan ru trik unai tung arajar pusau kile thu bakadau ko belapan long eka seng ban peniyang ya kini ke kerdop kadai halor ke jingle akuman ke sarkar pedeng ban ai ke inline permit ke jela bagi jeng penslam ke sarkar jela ban pentri kam ya ke Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA kabala penlong ya ke KSU ban penyang hi ya ke kerdop bat ban khandra napang ya ki brio ki banabar ki bamdai ki trai jela akaju ko por kani kendai ka khubor sa sarkar dia ba kajai jiyai kuman sekarang dia kalau ban sengap ban sa skor jeng dawa jong gajat penriu bro koi pan pentri kam ka ILP kam nesu tanggarai jeng ki sang balang handrai kini ke mau dengong khat khandai trek nai no pra bat kinju phungut ki MLA ru ki lai simlang ta kaju kasor ban ya kubur ba idon kam pentri kam ka ILP ko jela tu pengi peteng kini movement jungi ban ya pensngo ban ya dawa sarkar nak kapor sopo ada ke sarkar dan yai kuman bat kadang le mana ya jenglong cuman ngasarai hensai hini kisingi senang yai peteng ya ki pat kilat nanti kuno bangin penraham ya kini ke jengdawa jungi nak kapor sopo kilsaki tang mene por tak kendiat kentang yo ban priang de khodop bei duna su ya kasis pangut nila yo pen pai ya ki bere kan pot kislah dang sen pi wat takin nong tu nong tim ru yo ban ya sahu kapamon bat hipo nong po kendiat tayo kendiat singiru wat hipo no ba solong ayo kem ye kita ki breun po Bangladesh ki wan rubiah hakaju ko por kajing sneu ka bakham serkai di kisngi kolong jakata kajing jot kna samlas phang to drok telang ba kini ki eng snow bang ila pha ro sarkar kolong balik kam simkia yang kini ka khdop hak balai snem manswa babuni ki pajba le thapti bak sarkar ka ban ot ribon hani bakane ka khlop nam ta ban talasi ti baru barung bemi di an spo ka jala ka jungi de sosi kum hilong matang i bakane ka long yingcha ajaka bakande ka khlop ban talasi hindai hini ladem de kichang ka yeng ka bala kulut lai klur andai ka long teng was kan sarba e ya ta bisa jung pajba ka sarkar ka haba sotho une sakman tak jinkili kelong sakanotli kisnam nirang up ya kata ka jing rai ramba sarkar nam tapan pentri kam ya kata MRSSA kaseng kapan penayar mta kasengi
takasngi kan riu trek tang kejing sedang ilak tha saburo snat trekam bakani kejing kanra mandar jungi kan trekam haburo distrik kan trekam haburo snok kita hangni ka them ri boiru idang yok ba kran ki bor distrik kamni tang jingkut menta kasngi hakisngi banwan yang sapteng beng kejing kanra kham sharum su ndu berni bat ni khmi denti ba ka sarkar ka haban juba bat larang hier biang sesien hampok madan lakade hanglu hunuru ngasgoba sarkar wat na pentut ya ka eba ki khot to ki su ki pentrikam ya ka ai nyamla asu banang ya apsa ya karkom klek kelut sarkar nrai kata ka basai kalong ngin pentrikam hi ka ai menta la kalong kundu di bor sarkar ni seong buat sim ka anya keti hinrai tak jingkeli kalong ba ya kita ki ai la don lupa kale yu tak sarkar ile yu te nong thau ai ile yu kita poi ba wajib ikiban pha sport sekretariat ikem semla pha ikiban sule astan tendar banyak tiap kam truk sini satai ringi pha ikiban khau ki an ka kum ke jington kam kaseng latak totally kisnam ngila yang rangba ngila ye khon ye dawa bat ngi khmi lenti badang ni sakmat idon kam ru ka jing terlang wat ki bos nong bertau kawai ke bang akwa ban kren sai perdo persnam ibatrei ki kam ba per ibu juwanra ikiberi una sabar menteri kam wat juwanra ikiberi kembiang kikot islah nyemman sila dei para trai ni mentrai jong maknaru kaseng kenamla ban kompromis nang ne sakmat don kam ikiberi pentri te jingtri per wara ikiberi biang kot islah yat hukum ke work permit om penyat ke buburi om penyat dan mit milyong menteri kam bian ikiberi kot kamslah kata ka ba pentar jo kaseng kalong keren ka basai ni penayar hakani kesingi kalong kani kacing ki jong ki isu ban khanra haki caka ba per kamdai ka jingkut ne tang jing sedang tak singi rai kan ye teng ni khmat mak jeprang glogeri em slam TSU we want ILP Hadian baka khasi students union kalapan bana bakan khanra napang ya gibril gubamde ki tra jela ki bon trebe an hagabri unyo trap klam ka work permit ka KSU Maulai Circle kalapan long ya kejin khanra bak kalap shispa anyo punyo ngot gibril gubamde ki tra jela ki bon trebe an hapo upod usam kasnong Maulai bade kani kejin khanra la lam do Eddie Robin Magnyang ubalong general secretary ka KSU Maulai Circle ka KSU kalalap babaro kini gibril gibamde ki try jela kem chumladan ko work permit bat ka bakam school ngo kalong bakem chumladan watang ke epic ru ban pensisha bagi deginong songshong ke India hagawai pat kaliang ka KSU mau prem circle hapo gejingelam presiden wa Ariston Thaba kala penong ya kejing khanra hakitan mau prem bat kalalap bagidan hado shispa tam ki mender ki bawan na Nepal tentu bro gibril gibamde ki try jela ki bana Uttar Pradesh bat Bihar ki baklamdan setia ko work permit bat kino ki jing pensisha ka KSU Maulai bat mau prem circle kala pha song no ikitum kitam bat pha mi no nakshnong Maulai bat mau prem igibreu gibamde ki try jela ki bam shumladan satya ya ki kot kisla ki babyang bat la pha lit phai no yaki nagashnong ka bhakiwan nak liang ka isu masakel kasi ka ayo ban khanrai di barjelak batrai po than mulai nak liang isu ka ayo ban pha la sing caka bikiwan ka ayo ban bat hadu sepakat nyongot basu thumula lai ba tang rengot nasi sepakat nyongot tang rengot tidak badan tek nai nak liang bastam matbam nun tek nak liang ka sengi ka सरकार का पत्रकम या का LP का पत्रकम या का MRSSC naklian keseng kadi tarung sedang ani smart nya smart banginang senra teknik mender ba panbala pian kemiang kau permit kadi ka beri nyukrap han mulai jongi berpoe ni kalian ka KSU mau prem circle baru menang step mulai senra abi de work permit lagi bentar juga ni ka mau prem di mau prem di lain dari kana sini nak kalian kejungi berkidkot adu step kam serta nilai kenra kabangi layo ban kem bun di barjela tiba ajan poi di kispa tiba rei di kam ki sai tiba per ba kem kot kam sla
nak kalian gaseng nak kapor jemputkan mau ke sarkar ka BD ke ni banta bat pembangi juong hi bangidan kami ka LP kumjuru bahkan petri kamno ya ka MR SSA dan kalian juga seng ajin kisngi kani ka ditang kajing sedang maka dika ngakar go kubor ka barok ki nong petri lagi site repair dari kontraktor di praying dari pentri ki nung ni brio bikin petri lam bagi kot isla dari kam ki kot isla nak kalian gaseng minum syak bikin tray bangin be ni tigi jaka kumbangin la lek meneh de tang kita hi nak kalian gaseng kani gedi kubur pangapa sok ko ga barok ki nong senong ki badan kani ga put sam juga program circle padang ni sakmat kumbangala ban meneh pakai jing kendra mindang kendra bat minum song thai ki publish buat KSU cầm chui sông thạch, cầm chui sông thạch, cầm chui sông thạch. KSU cầm chui sông thạch, cầm chui sông thạch, cầm chui sông thạch. KSU cầm chui sông thạch, cầm chui sông thạch, cầm chui sông thạch. Mat ceprang, Kuri. Mat ceprang, Kuri. Mat ceprang, Kuri. Islam, KSU. Islam, KSU. Islam, KSU. Hadirin ketua kubur ini Paiswa Sipor sekijing penbena. Azus Premier kedai kata kerukum terekam hakaba dan sperm dan duna sperm hapua ke semen sampel jangfi berkene kolong pen kelumari kisilap. Ngilati kena bangidan kejengkermen nang kabenta jangker pregnancy Henry kerukum terekam jangker dasa testicular sperm extraction ngilaban extra ke semen naga testis jangfi bang injek yaka hakasembai jangker female partner berki teknologi jangker intracytoplasmic injection bangin yo ke result kebabiang. Haba pai biang segi bentar jong kubor da ka jing so bitar halo ka jing sak kem jong udukot kaseng ha ki pulit ki bela keno ba ki de ki dukot jong ka kunhun king atiar New Trap National Liberation Council HNLC ha si pele jo kata yo ki nong yalam jong ka New Trap National Youth Front kata kaseng HNYF ki lalit tur sha thana nongpo Ribhoi district Kidikot ke New Trap National Youth Front HNYF lelitur sekatanat nongpo halo kejing sakem kidikot jongka haki pulet halo kejing keno kidikot ka sengking atiar ka New Trap National Liberation Council HNLC habakran ka katway trek unaitung arhajar arpusau kinong ilam ke HNYF kilo ang bagajing kami uba sanbor rapsang daga bakeno bu ude unong yarap benelam kidikot ke HNLC ka Bangladesh kalong ka bamihap satya kilo ang uba sanbor ude udkot ka seng bladon arpos na miyay bad ude ubrio babha Kilo ang bakat kum gejing itu kipulit kila kami namar ba ula penlep bet ka phone hakini gisni. Kahan men uba asan bor kalau ang bu para joka udai ubujus ngutnat badan mensiam banerap kibrio. Itu bagi pulit kila kami hakapor budang wan shaw school lagi kon hakapor arba JAA kanok paisni nagijing sa ajung na maulai jajo. Nalor uba asan bor kipulit keribhoy kila kami yo tensai John Thaba ubasa akan ton lengka. Uba kila kanok bu dudkot ke HNLC balawan yo jenghikai na Bangladesh. Ni apa yang kasang ni dap sa kata kajing skosi skobiao. Kidikot ke New Trap National Youth Front HNYF lelitur sekatanat nongpo halo kejing sa akem kidikot jongka haki pulet halo kejing keno kidikot ka sengking atiar ka New Trap National Liberation Council HNLC. Habakran ka katway trek unaitung arhajar arpusau kinong ilam ke HNYF kilo ang bagajing kami uba sanbor rapsang daga bakeno bu ude unong yarap benelam kidikot ke HNLC ka Bangladesh kalong ka bamihap satya kilo ang uba sanbor ude udkot ka seng bladon arpos na miyay bad ude ubrio babha kilo ang bakat kum gejing itu kipulit kila kami namar ba ula penlep bet ka phone hakini gisni kahan men uba sanbor kalau ang bu para joka ude ubujus ngutnat badan mensiam banerap kibrio Itu bagi pulit kila kami hakapor budang wan shaw school lagi kon hakapor arba JAA kanok paisni nagijing sa ajung na maulai jajo. Nalor uba sanbor ki pulit keribhoy kila kam yo tensai John Thaba ubasa akan ton lengka uba kila kanok bu dudkot ke HNLC balawan yo jenghikai na Bangladesh. Ni apa yang kasang ni dap sa kata kajing skosi skobiao. Kani garukom jing pantangha dong pulit kami kidikot ni Amdai isu kepusian ke Banikong. Watang hakini kindat menai kidang kami yudkot ba larim founder member jong ni apa kaseng. Bak person lembah hadir nang tu mi saka jong sakem jong yudkot ni Barnabas jadi usaha tu. Barnabas endo hadir nang tu sa
tempat badai dapat nak mulai sakan pada hang di nang ta sakem soi presiden dungi na po mulai sakan tapi ni gajing peterhai kulit ngam song tu so balegi target bet ya kaseng action ya ni hina kalian kaseng hadu mentah ngi dang yai kalian ti to badai ni dang budong me ka an pat nom peterha thanangi yo hadin habut yo kami ke ai coba kampalat banyak kami jingja bro pipin jubor justi pipa men kuberingi bangi dan mentabat kaseng HNLC ka HNLC ngadu ba don gani ka pistok presiden dong ba jungi dei interlocutor ha ka bai dei ba gani ka kam tengi kum kilikot jong kaseng HNLF ni don hasanda jong ngi lek ba i ban kersyane i ka ot ngi akan du ngi keren ngi kana ngi syong ya bam ya di lang ai tu Henry Kamdon ai ganu nu ka benta ka jong dei ka jongi ba ka jongki ni dei bai tang kita kinong senran ha ka bai dei ba gani ka pistok Andai nadu bafil gani ke pistok ngantip kadik sakem formuri ki kena seng deni. Ja I kumbaki la deisha kita ki beriu ba wanang tai. Hatu ngila li ai ganu kam seo. Hadu menta kat kum statement ke bangila keli na ki pule. Hakasi pele jo kata yo kawai ka trok ka bala penher step ha. Kalali rat ya ki south li ki kali ki badan hajan jong ka Jowai Civil Hospital Yalong. Bat hakan ki jingja angot ki beriu ki laman saujur. Kawai ka trok ka badan number AS not UANC live rahan rihnyo ha ka janmiat jong ka khatwe trek unaitung arhajar ofusal kelarat napang south li ki kali red ha ka than Jowai ha ka district West Chante Hills. Barakani ka jingja arngut ki beriu ki laman saujur. Kani ke jingja kelajah ke porlai bejeno paismi ha ke than Yalong ke badan marjan bat ke Civil Hospital Jowai. Leithu pagani ke trok kadai ke bawan na ke than Lum Snong bat kadai ke bakit yo klingkal. Long bunongnya jong ni ke trok lo pinher step lai ke kali ado bu semlala asyuk bantek lakam na ke kali ke belalam syakani ke jingja. Sauteli ki kali kala syarat akan ke trok bat ke wailai ke lihap sunan jaka ke belong riat. Barok sauteli ki kali ke jular ha kani ke jingja tenra. Ya gibreu mensau lapan kit no sa Civil Hospital Jowai banyo ek jing sumar. Ki pulik kila kem no unong nya jong ni trok bat kila register mokot numa persyayu hop ogi kendon ka an. Ka jing tokit menta kadang nya ceprang. Sikir ang yo tapakir yo pejem dunan nong ser hoy go ta kamu le ka oh yo break le hoy break go ta kamu le mi wasnya man tro belum phachna ya ga ta man phachna poti phachna baru kenu yo su la im baru tebe ai por ni du ang apikang ta ila kawan sidat ko ta jor speed nong jangata ni gari de kerja di fi Depon kan fi bai Jadi perloban ke kamen gaji yu yang fi. Kan do yu dah ida nervous na magi gari dato lagi bro la emah pa gari ini dah. Pa igi bro ma de sai igi bro nang dan mem de pa igi gari ni. Ngani yu yang ngah porkan emo yu de gari ni Taiwan cheni a ko dang ko na kata wali tam ko ni dat ko han yu ngah dat ko kita ko kap mehas po film her ko cata ba po stai. Kata emah po kata gari private bro da yu da beso. Tampuk saya kamu desain, desa juga. Itu sama ini. Pasnya kamu terpada itu anak dah hayu bu sekitar kena dan mana wak terpak kena hayu sekitar lagi iman sih konyo setang. Ina nyot ina den ta kari na dijin sa perang. Oh, sengit ina den ta kari na den na sengit ko. Tepo ada truk ban hatu. Nah, do tahin sempat kok itu ya. Saya ngokon lebih yang gede. Kan MP ni geri. Ngau. Pemso. Namar ka jing jelai jung ki barjala ki betrei bela bat ki bakai pateng lat lut. Klem ki kot ki sla hapok kanang ba shalong. Kabalak tak palat ia ka pliangja jong ki trai muluk hakala asu blei jong kata yo ka Federation of Khasi Jaintia and Garu People kata ka seng FKJGP rengkat katenat enforcement bat ki tenat jong ka sarkar jela ila penlong ia ka jeng khandra ha ka than pulo bat dem senyong ha ka ba ki lap babun ki bar jela ila le ki kam khai pateng klem da don ki kot ki sla ki babiang
itu ilegal tu. Bek tolong virus lah. Bon keringan ni pura asal bon keringan. Ka Federation of Khasi Jantia Angaro People FKJGP rengkat ke jingadan lang ki officer ka Shillong Municipal Board, ki officer ketenat labor, ketenat food and safety, bat ki enforcement jangka KHADC. Haka pratarik menaitung arajar arpusau ke lapinlong ya kijing kanra, ya ki trading license bat ki labor license, nagi dukan jaki breu ki bamde ki terai jela, haka than polo bat dem senyong. Haka ni kijing let kanra ka seng lalap iki babun, ki breu ki bamde ki terai jela bekilale kam khayi haka ni kejaka kabadan haprengsor, bat kim don tang ya ki kot ki selaki babiang ru. Ki don ni dukan bala syam bekilale benami, bat ki dukan kila perlong jakasa ya ki breu ki buan bela ki bamde na jela, bat ki dukan diary haka ni kathan, ki de ki bamdon ni jingku jing suba. Bat bone ki de ki dukan kila khang khardap marsen sedang kejing kanra. Haba kerani kelak patai kubor hadin kene kejing kanra, Chief Organizing Secretary uba akrau kupar nong siat. Uliat ho bah kene kejing kanra lalap, babon ki dukan kim don bat ki klempen thamai ki trading license, bat lalap babon ki nong bela hakini ki dukan kim don ki labor license. Kumta keseng kapak ki kubor ke basai, syaki try dukan bakin bot ki kendon ke Shillong Municipal Board, ban chimkia ban penbiang ya ki kot ki selai ke badan kam haki dukan jongki. Halor ki dukan ki balik benami, keseng kelapan ki business license, bat kentu ki try dukan bakin penbiang ya ki kot ki sela. Bat kentu ya ke Shillong Municipal Board, bakan chimkia ban penlong ya ke jing kanra ke baman kapor. Uba nong siat ulo ong ru bagi dukan ke belakang dam marsen sedang kena kejing kenra keseng hi kan sebut dian bat kelet bani kendo ya Chief Executive Officer ke Shillong Municipal Board ban yo ki kerteng jongki kenang ba keseng kan yo ban syem ki senjam ke badan kam hadian habut mar ibun ba asya ki dai long tai bagi le benuli badai na hade lor kini kenong rem ba nak liang ke jongi ipan lada ya ki dadai ki basong kasir ipan ke business license ke badai na Municipal Board. Kumno kini apa digi jisha kum ka Meghalaya Identification Registration of Migrant Workmen Act arjar arto hakatu ka act ru kla kran sai ba kinu ki contractor na ki establishment na ni kinu ki dukan ada ki bu ya ki inong bala ada ki barjala ki di ban kadi kamram ke jongki bakin register ya ki nong bala ki jongki ha katu ka labor department nak liang keseng sasim ka senjam bangli kendu CEO bak kunju ya ki licensing officer jong Municipal Board bat ngin pani ki list jong tu dukan nomor maki la sim kerteng jong tu dukan bah se nak liang seng ila check satai sakmat begini bas kam sakmat pak la khang no bat ila nak liang ki licensing officer jong Municipal Board la sim kerteng bai sim ka list bat nak liang seng nyai bot din nak liang kam berpau jo sokman nak liang ki department fair lawan ban dan dekat lang kene ski naduk ka Shillong Municipal Board pada ka KHDC na ka labor department kunjut of food and safety but i ba hakani ka jingkara ka ya ka trading license but ka labor license hakani si ibun ba ila babun ba ki dukan hakani ka than i ba kidan ki dukan ki bamdan ya ka trading license but kunjut ibun ba ki dukan ki ba kam renew ya ka trading license na kumbashi snam na ni asnam but habai dai but kani ningkong so man ban pensai sepi ba nginda pet haba yakini kedukan ko abang ai ke message ba given page so haba fi apply ya trading license ba ban pediang ya kedukan ki jongki ba itu ba rules and regulation ko atho sai ba dei ban apply ya trading license na ka Municipal Board ba kumju so ba fin apply ya trading license dei ban board kat kendon ke balabu da municipal ni ba so ban kentu municipal ru ba dei ban simkhia nakapor baki day ban check amba nakaseng ngiru ni hapan mi nakapor da department hi isim kya ban check ya trading license ba kunju ya labor license ke nakaliang kaseng ru ngiru ni kloy ban mi khmat dekat baki amar ni iba kani ka jing bam renew ya ki license da jong ki dukan ba fair ki badan kani ka than iba ka don ka jing do nom ya ka jelahi ba kunju di department hi te kuntan kaliang kaseng kentu ba ki di ban sim kya nakaliang ka municipal ba ki di ban simkia ban check ya ka trading license nomor ngi kat kum gitu ki rules ba tang hadu life way tarik march ka trading license kalong valid tang sistem bat hadin ka life way tarik you ki dukan kila de ban renew ya ki license ki jongki nomor kat kum ka ka rules ru jong ka municipal ngi ba hadin news ngi ka ban issue ka notice sa ki dukan gitu ki ban wan bar renew ya ki license ki jongki tin nak liang jongi ngi ba ngi yo jute pa bon ki dukan ki bam
renew ke license ini segi long ini bang mi khmat bang ban check ini ka trading license kunjuk di level license Pak bila bersih tu apa ide bagani jingwan kerja implementasi ngadi refresal sebong di babat do licensing officer jongane ka iskasil jingwan jungi mentasi layo na direction na kya ai authority ba kandan ki seng balang ki bonon check ya ga trading license ni than dat seyong nong song jing sai jing mut jing iyo information ba kin lek na nong song ba den seyong kat ba ki kan pat ki bang information ba kin seng balang ki sang son na pulo ten pulo kam de ga jurisdiction bangi pek ni ya man trading license ban ai de hadin sang tang na den seyong Dalam senyong kita pun nak tang sidang hadin senyong iki ong kinsa continue ni kinsa ajing kip ni pemda ketika jongki hi epic gini epic election ka boleh election नहीं फोटो जो नहीं है ini tu yang आधार कार्ड भी election का है election कार्ड कितना उधर भी है नहीं क्या आपका नहीं ब्लॉक है इधर में कितना दिए कम है खोlang तो लाइव lu lihat teman betul selalu di sekolah Namar ka jing syak takjur ka kamay ka ji jong ki nong nya kali turis jong ka jela na ka jing yo alai lut ki kali ki bana sabar ka jela ban kamay hapo ka jela ha kasi hat majai jong te yo ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kata ka AKMTTA kaladawa na ka sarkar jela ba kam dei shu ban sya ki kali turis ki bana bar jong ka jela bakin lek kamay sya ki jaka jungo kai perthei ki badan hakal leng jong ka jela Meghalaya All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA hapo kejingilamu Presiden Uba Ricaldino Stalling kila iti kedor khas menteri ketena jeng okai pertai kejelau ba poleng do ha bagi lepen sngau kejing e kebamat di kitrai jela ke bakamai kali tourist taxi na kejing bamyo kamai nabar bagi lebon palat ki kali ke banabar ki buan kamai hapo kejela Uba Ricaldino ulong ba kejing olat ki kali tourist ke asam man kamai hai ki jaka jeng okai pertai kelak tak bahai ki dongnya kali tourist kejela na babon kim yo alat chuban kamai barkane kala penlong ki ban chem jeng e akaban pendap penbiang yala ki yang kisam uli thu bagasang AKMTTA ke kerpat jer ke sarkar jela ban penmi ke jeng penmana bari ban sya ki kali ke banabar ke jela tang banwan penpoi ki nong jeng okai pertai ni ki nong net nong wan sya ke jela bat ban om sya syu ki kali ke banabar ke jela bakin kit ki pat ba nasyolong sya ki jaka jeng okai ki badan hakal leng ke jela Unang ilam keseng AKMTTA ula pentip berkeseng kala penlong ya kejingwat banyak berkila syam banaki san hajar sispa arpau triki kali kebala register ha Meghalaya kila dan komba saw hajar kat saw teli ke bakamai bakim yo iki beriau niki passenger managasngi bat kinongnya kali tourist taxi kilamat kejingdu nong ke bakrau bah nomor kejing alat ki kali ke banabar ban kamai lat luat ha gejela Ulitho begidan hado lahajar sanspa sapulai teliki kali kamai kibuan kit ginong jengok kai sekejela malagasni. Pat arhajar sauspa lait punyau teli nakini ki kali kidai kibuan sebar kejela. Uni unang ilam ke AKMTTA ulitho bagaseng kalayo nya ke jengkular bau menteri sarkar unsa khot yakiran yaki hadin artayo manisyong perkat banle halor kani ke jengdawa jengki. Then kong ay kaba ki wan si bapol ke tourism minister kita kaba nakaliang kaba ngikwa baga isu jungi kaba kong kaba ngikwa na do senam bala de bu arjal akulai trip ni wan nomor ni wan kudu i sepang pan khang no i tourist taxi ki bana bar ke jela banai ta ki spot jungi yo don ki bastu bakang chai ba ni khang tang nam ta ban ki tourist taxi ki bana bar ki bichu bane ki tourist spot jungi ki banyelam kai ki ndai ni kwa bangi pan ni demand ni kwa bangi ong ka sarkar ba in town no da ka polisi bangi la ban ra bangi ki try local taxi ki badai ban ki tourist taxi ban ni jela jungi ban yelam kai saka ki tourist spot ki jungi
Kamu kumbakat nutli ke sisni. Sisni kita ni kali kumba hapo hajar duna kita baik kot lu sudu kumdeng kailang ki bosu ki kot kumba lai hajar duna tam. Dan dinri kali kasi jongi pan kiba yo ban kamai matum kajing kain ke bangi yo ni kalong san hajar saus pa tam utama kita di kali jongi kambalong kiba du kali jongi kiba yo ban yar kasi si kalong kita hapo hajar lan isi hajar tam iwei ni arta kiba yo ban kamai ndai kiba puni kidi na barjala kipoi di hajar tam bicis ni Tekai kita kerja kare ke bapi bo bahkan dia kerja kabar dari ni ke bro ki wan na po Assam hai kan kot kan dia ISBT dah kan kerja kapat Halo kata ni lagi ekran ni minister mentan ba polling do ni ong bai sepen baik hadin APO sempat ini penbaik ni bu ke center ya kata ka information center ringkat pak ki beri jong sarkar ringkat lu pak ni ki tribal ni don kata ka benta lada ki menjur ya kata ka campaign ban khang mo kita spot ba di bandra di keli bana ba kani ke jingta kalong ke jingta kalong hadu menta menen ke jingta kalong ba para tribal balayo itu ke skim CM elevate lu idon sarkar ka le nam ta jugi ni ta kinong ikna ki bam yo kam kila ai yaki kun kita ki skim ban yo kita kali ngai babun na kalian kita kali bat nangi ki thit sima kalong ba ngin siu bai kot ru teng ngi dangi penbiang sekali ngila du thit ja thit khaw no ye la dangi penbiang hayeng kemut ngila du no ban siu ya ka ban renew ki bai kot bai kali kalong hadu kata ka jing e jung Indonesia New York jing tep ba kini ki turis ki banabar idan ka jing edai ba kini ki hotel ki badan hangde ba yaki si bon sen si bon da ki brio na hotel la ban ki agent ibuhon ba ki phale bu ki customer jong ki ki jaka ba bandai ki ni ban Honor kita ki agensi ki badan hangi po ka Shillong mo na jela jungi ya kata ngin hapan ya song ki si meeting nama bangi hapan ya keren dak ngimpat yo banyak kendu yaki kumnu banyarai hadian baka sarkar kala pat ni hadian atio ke ingin song ke ingin nyarai nam tak agensi in sedang ke keren kalian juga sen Da kajing sokia ka bajur halo kajing sya kem jong uba bakstar dingdo hakatnat forest jong kajela Assam hakala si uble jong katayo kasur upat ba ka western riboy kala penlong ya ka rally ban penram ya ka jingkem ya uba bakstar bat kum juru ban penram ya ka sarkar jela ka bala sengap menti halor ka ni kijingja Kasur upat ba ke Western Riboy hak pratrek naitung arhajar arpusau kalami pat ba hak rali ban perta penrem ke sarkar jela ya kejing lek kuman ban pensengap kejing dawa ban tuklar halor kejing syakem uba abak star dingdo ladok kelai trek naitung hak tenat forest jong kejela Assam Hashwa ban penlong ya kejing yat pat ba kilalit mishwa ke office civil subdivision Pathar Khma ban IT ke dorkas chau SDO uba MB Tongper Ndrai ka basngosi kalong bakim shimlay olat bani kendo USDO naba shimladan office. Habagran ni kilat patay kubor uwe ni samlaw RC Tangkiyo uleto pada kemensiam ke basngokya kilalet mi haga civil subdivision ban IT hau ya kedorkas hau SDO ke Pathar Khma bandawa budi bantu klar mardor ya kene kejing syakem menurang ba haga keti kipulet ke jela Assam. Ndrai ka basngosi kalong bakim shimlayo bani kendo USDO namar shimladan office. Dai namar ka jing bamyo bani kendo USDO baga surupat ba kalarai bani iyar shinong po bani kendo ya deputy commissioner ka district Riboy bani keren halor kene ka benta to jing isha menta singim dai banwan hang ya po di office lada USDO sibil jungi udon hang tei kemut ka kam jungi gila dep hang tei ten dai menta bangiwan nang ne tang na po belahari hadup terkhma kal don lupa kumba 1,000 kilometer plus hang ne kala plus yang 100 kilometer kemut ki pai ba nong sung jong belahari kat ne daki spangut ngilawan hang ne kadai ka jing dunong nga bakraw pli yaki hendai nak kisokya nomar ba ubriu jung yu syakem no dai nomar takadaw da ka jingkelut mensim wat da jangai da jan maknaru kila pelut ya kapor dai nomar takadaw bangi krimen scam banang ne sakmat ba kino ki jing dia ki badai ha possible solution jungi possible solution udai bendon but mungkin kot be ha possible solution jungi kenapa kino ki jinge ki bangi kendo asan musteri boy jungi kan kot he hang tai om bangi shuan kururoi kumne sapo disi office kalong ke bom sula long dede mata kadaw ngi kwa ba nang ne sakmat u SDO sibil jungi udai bensong no hang tai ban pendep ya ki we ki kam ki badan ha po kawasan boy bro kawai
way nagi orang ba ola syakot hajir haki forest Assam ti hakta kasgi kumbaya tu kniat angne por kelong ba kasnong bilahari kamat gisi jinge halor usurok bakilik kiwan namar kata na liang kasnong kia mi hakta kasgi gaban repair usurok penban hakta kasgi way nagi nong ubade unong hikai school government nya kali bukit ikit mau ban repair ki stok penban ol sakiam hagai ki for Assam ti lada kum ka sarkar Meghalaya lada don ka mesim ke jingsu khia balai baki Assam ki lekti mau nagi area rani ke ba ki di sha Assam balai ka sarkar Meghalaya lagi polis Meghalaya kim take action ya ki khar Assam ki wan kit mau apok garani ka bah apok ka Meghalaya ka jingi ti ka ai ka ba ngi haban kentui ka sarkar kalong Mardor kembali keren ya audisi gelong ba kadai ban ya keren ba sukar Assam men penlaj klaim ke jingte jingkum ya uneu pardok persam menjungi ubla sakim kamtam ubade uno hikai school ubahap ai jinang start ya ki kena school hakte ke snong namar kata ngi kwa ba ka sarkar kadai ban ya keren ba ombet ba ka sukar Assam kan te kendon gino kendon hapok kini kisngi kenang ba ka jinglai jungu kalong ka jinglai lailut jungu kenang ba kamdon kono ka jinge la shalia sni kamtam kum gi breu hanang kendong ki hap balik hajir lada long hakata garkom namar kata yang kerpat ba ki badai kmi ki badai pe ki badon hagebor ki siau ba ban shimi kada banta ban laj agan ke jinge jong uni urung ba obala shikem hapok ka sarkar Assam Kinong yalam jong ka Khasi Students Union hagasi hak majai jong to yo kila let ye kendu ya ke menteri jong ka trat ka kot ka khia ka jela ka kong amprin do ban pan jing pensai hak be de ba kerukom bah ya ki samla puli ka jela ki bakwa ban let puli ya ka MBBS lengba ka bah jong ka sarkar jela Ka Menteri Ketenaga Kerjaan ke Sarkar Meghalaya, Dr. Amprin Lengdo, haka kendai terik unaitung arajar arpusau. Ila khot igi khot ka Khasi Students Union Education Cell ban chai lor kijing dawa ka seng haka bedai bigi kena ke bakwa aban pule doktor na ka bha jong ka sarkar jela. Habakran shilat patai kubor u Education Secretary ka KSU upen ke menlang sanmit uli thu bakane kijing yalang kalong ban pensai halor ka sithi balapha ka KSU sya ka Menteri Ketenaga Kerjaan hak artrik jeleu arajar arpusau. Haka bedai bat ki babun kimat halor ki samlat trai jela ki bakwa pan pule doktor. Hagani ke jingelang lawan banekaran halor ka jingbaha ya ki samla pule MBBS na ka kota jong ka jela. Bat halor kene ke menteri ke lepentip bakane kamat kan 48 na jingtip namar jong ka nit. Ba kadang don hapdeng jing bishar jong ge syari ke bahya do hakari. Kaseng kalayo ru banekaran halor ki samla ki beladap ke jing pule doktor na ka baha jong ka kota ka jela. Menrekim trek ban menteri ke jela. Na kaliang kaseng keladawa na ke menteri jong ketrat ka kot ka khia bakadi ban wat igini ki samla bat badai ban pha tre yaki ha ke jela. Upen kemen lang sanmir uli thuru baha kene ke jingelang lekeren halor ka jingdo baha ki samla tra jela ki belarong hado ko open category badal ke jing petikina bantek laka me ke jing syam kabu gibreo bamdai na ke jela bagini orong ha ka baha jong ka kota ke jela. Kombalasai madan dekat KSU halor usamla ubamdai utara jela pada jawai beliau bandrong ha ka baha jong ka kota ke jela. Nalor kene ke KSU keleboro hakamat ke menteri lor kejingnan kamban pen urlong no ke Medical College ha ke jela ke benong ke jingarap yaki samla jong ke jela. Hakaba kejing dawa ke sini kolong ba kebangan ke dei ban kerensai ban pensai sepat pak ya kejingdan di medical seats nam tadi kena berpuli doktor nak sedikit government kota di halor kini nak kalian jong di minister ya pensai bah mentah ke pembangunan baru bah ini exam kepada all over India yakni kita kadang-kadang kan dengan Supreme Court di yang kenal lo exactly hatu mentah ipat lah benai ngeri kalau ibu ipat kijing dawa tiba nak kalian seng lah dawa nomor mengilalam pamun samsam kadon kejing bombay hagi badai ipat kejing tab dan ibat penbai ban bah jadi MBBS students di bayon state kota hak apa di kena kasih di balong qualified bandrung subuh syaka open category
kila ia perbor bandung open kategori mereka kita ru kita badu di nakalian jong di minister lah misai ba kanum dan syuk kata berkinu kisam lah khasi kiba perbor bandung hapu open kategori komiti ni workshop bandung pada hakajo kopor gila karan syai bat gila rawan kaniru kedai gawai na kidau bagila musim senam bakadang gawai dekis napo change health hakaba ubai ubar jalan uba summit ia pikor kisla dakaba tbung ban rung ban yo lam ne ka na kadika kota kajongi to state government kajongi ia kaba uba summit di residential certificate berkumta tertar tinggal kan saya ban ila dawa ba ondesho penpriang di pikor kisla jong kini di barjalan ba syukriya ban tang ban yo rung hakam kota kajongi ban ila dawa ba ka department hi kadiban bisar punya ya kikot Islam verify nanu kilotas residential certificate ki PRC dan teng ki PRC ki di poi ai suli apply PRC wala nakin dai makana diba ki traditional dan ki traditional kan ki jalan jongi di ya kini ngelak kan sai ba hakani ka khap pemerintah ke government kadiban long clear bat kadiban pentikra ba kani ke jengjit ya ki samla kuliah MBBS kadiban ko ko suba kan dadan ke jempori hangno Abai keren bikinong patai kubor i Dr. Amperin Lingdo ila ongkat barang yat kisnam kajing don ki seat ban pule medical kelanang kio na kebenta ki samla pule kejela. Henry kejela pat kadang mat kajing duna kajing don ki doktor hagababon pa. Kumta ke sorkar kan hab ban syang bishar bnia ekane kam ban pentamai no ekane kamat rekam. Ban pentikina bagi doktor ki belet pule na kabha jong ke sorkar jela ki de ban pai bang sekejela ban aya kajing syakri. I Dr. Amperin Lengdo ilong bakatanat kakot kakia kenang yakran berkatanat anjong jela ban bishar bnia yakane ka polisi nang ban petikina bagi samla pule doktor kinwan pai biang sekejela ban ai kejing syakri onda kila pendap ya kejing pule jongki. I Dr. Amperin Lengdo ilong baka National Medical Commission shen kan sawan jengo ekejela hadian baka sarkar jela kalapan pau kejing kloy ban pentre ka mekawe ka Government Medical College bat kawe ka Private Medical College Badwat ka Medical Authority of India kelayo ekejing pentip baka jela Meghalaya menta kelalong ka Balakria ban pentre kam no ya kani kejing temu. Ilong baka sarkar jela ka bo ekathong ban sedang ya ka Shillong Medical College hapo ka senam arajar arpusan arajar arpun rio. Bat kumta kan hap ban trishtom ban la ban pen urlong ya kani kathong. Ili thu ba man lagapor kladon kejing ekran bat kibor kebedi kimi bat klekran ru bat ka Medical Association jang ka Meghalaya ka Negrims bakin betin lenti lam hakaban la ban sedang no ya ki Medical College batla thau ya ki ar nelai teli ki committee halor kene kebenta. Ini menteri le pentep baka Shillong Medical College kandai ka belong try bat ban peniat ke sarkar bat kin penan kam ya kejing syakri ni ki hospital baper ki ba peniat hi ke sarkar jela. Bat menta kin hap ban pentikna bakin la ban syemwa ya ki professor ki lecturer ki tenat baper bat ke jela kala ban don ne ban omdon igir ustad dari Sampang kumta kin hab ban pentikina haba sedang ikini jaga pule omde bandan kanu kejing duna bat kimla ban ya pen ya kebedai bat kekerdan jo kejing a ya kejing nang jing start ilong bak sarkar kle selok bat kibabon balang halor kene kejing temu bat nget scam baka kanhun menteri jong sarkar jela kan sasye mekarai ka bakat do ka ban long kejing mentoy ya kejela. Then we were also able to attend to the problem that we had last year. We had a consult on that as well. Who are the eligible beneficiaries for an allotment of MBBS seat by the government of Meghalaya? The whole controversy that surrounded the PRC issuance of DCs. So all of that now is in better position, and we hope that as and when the court gives the nod to the government of India to start need counselling, we hope that by then we will be better placed and we will be able to do necessary interventions to ensure that all of these matters are attended to. Because for a very, very long time, doctors graduating from privileges given by state are seen not to come back to state. So all of that will be attended to, and we hope that as we see that there is competition in the application of the MBBS seat allotment,
there should also be a responsible return to the state of Meghalaya. It should not compromise on the bond that is being signed by the student who is benefiting and the government of Meghalaya who is receiving this from the government of India. So all this while this matter was not attending. But we are noticing that more and more states are doing this. We have to discuss this matter with government of India and ensure that you are the one allocating a seat to our state. Do not compromise on the return of our doctors to our state, because the plea for the increase of seats in MBBS is grounded on the fact that we do not have doctors in our state. So this is something that we will take up with government of India for an exclusion of state government signing bonds with our undergrad students. We took up some cases recently in West Bengal, UP. We managed to put a stay on some of the cases in West Bengal, but we are seeing that it is now rampantly being done by by colleges where state have been given allotment of seat. We are working on it, and we will definitely ensure doctors have a competition at the time of applying for MBBS seats through our state quota. At the time of taking the seat, they are willing to sign a document. But execution of that document as a follow-up post their completion of studies is where the policy has a big gap. So we're tightening all these gaps and making sure that we have a robust, binding policy that will ensure no matter what your excuse or plea is, you have to serve in the state of Meghalaya. Namar ka jing bamle ki bor ki break mi ya ka jing yo jong barjla banle ki kam khai pateng klam da bu renti ya ki kendon an hakasi balang jo ka yo ka khun new trap awakening movement knam state youth wing kala berngem ban khang tala ya ka laundry department jong ka north eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences lada kam pendu no hapo arpu sakunta ya ka kam kontrak Bat U Abhishek Singhania. Kakhon New Trap National Awakening Movement Knam Youth Wing. Hakispo trek unaitong arajar arpusau klaberngem ban khang tala ya ga laundry department jong negrims. Lara kam weng ya ga kontrak jong Abhishek Singhania hapo ka arpusau kunta. Habakran ikilat patai kubor hadin kejingnya kendo bagi board penyiat ke negrims u presiden ka Knam Youth Wing uba Eric Tenswer. Ulong bagajing dawa ban pa aweng yo Abhishek Singhania naga laundry department jogane ka Jaga Sumar kalong namar bo Singhania ula pentrei kene ka kam hakane ke department klem dadan ya ka trading license naga KHADC. Nalor kane ka senglalet ru ka KHADC ban kentu ban emplat ya ka trading license sha u Singhania. Alor kanong rem bagi babon ki trai jela kelala ban pentrei kene ka kam. Nre mentala lai benai kam syam dan gejing syam kya na kaliang ka negrims ne na ka KHADC. Kesenggala berngam ru ban ujor ke jahar persya ke negrims halor gejing pen kan kendon trading by non-tribal jangka district council. Nakaliang kani hospital negrim kala khot gejing tap tendor thamai habidai bak laundry department kat kum gejinun kam ya kaman power supply. Ti na pedeng babun mut ki ba apply kani ka ya kani gejing tap tendor kani kam hendrai haringkat jinun khasi hendrai kani kam la yo do Singhania ubadai barjala. But wa kabalingo ru ini Singhania ship na dan wit ka valid trading license ka baydai but tik ha baydai but kaman power supply tik kum ka seng ha yo jiktip ya kani nila one report nila one mi ni ban kendo ya deputy director admin ban ya keren but nakaliang deputy director admin ulaong ada uni Singhania umla ban submit ya ka trading license jungu hapo arbanai nakaliang ka nigrims kan sa cancel no contract jungu tikuntahi masendap nang jungi ngila ali kendo sawat ru ya CM ka KHC ubak niat 6M harkat ka shiti bat ngila thok shai kadar ka shiti ru bakum ka seng jawa jur ba umdai ban issue trading license nya uni ubar jala khlang ba kani ka kam ka ba dei ba laundry department kinyo khasi te kunta ngila keturu yo CM ba limba ka trade department
kidai ban ni hani gram ban sange no ikani ka kam bo di sing hania pentrai namar ka long ka bian namar kusam shim la don ya ka balik regulation tikum taru ngila kentu ya ka diskonsil ba kadai ban ho city ka basai shau deputy director admin ba nakalian council kan no ai ya ka regulation shau ni sing hania nang kani ka nakali kani grams kala ban cancel no ya ka kontrak kenang bakila ban phat thamai henrei katung ka jing I jongi mantala jindap ku balai banai I ba kanu kam khamshim sai so bat nakaliang ka council ka I ka khamshim la le yei khamshim wal pensange ya kani kam te menin kasni ka khnai terik ilalik banyak kundu ya ulai sa hate pon si council banyak keren budien ya kani kam henrei habang ilai ker ulai officer jong katri department ni sutu ba nakaliang chung shim lala bale namaru don kam ya ka higher 30 na ki banalor tikom kaseng hi ngimla macam shong 50 na mar sing nu kam bangila shim ngin pendapet pa mentar sini wan mi yang sasien ni po Negrim Hospital bani kendu ya deputy director admin Henry uni deputy director admin shim la don tingila ya bani kendu no ya di bakham de po jumu ban pentep pa kum kaseng hi ngi i4 aku saw kota ya kan Negrim bak cancel no ya kan kontrak jong using khania namar kawai kalong bai bom shim ladan ya ka balik regulation habede ba kaman man power supply but kumbeseng ada aku also kontak pimle ekani kabangi dawa okin cancel no kaseng kan sa shim ya kasinjam ka sa khang ketalai te ko laundry department khnang ba kam ngasange no but kumjuru harangkat ka FIR in file ka nigrem bakal pen violate ya ka trading man travel regulation sejak nespa santusau Daga jung sokya halor ka jung thmu ban khang no ki samla ki ba kamai di ki thuk thuk ki nong kamai shimet ye ki thuk thuk ki lapan paw ye ki jung persha ka bajur ya ka jung khanra jong katnat district transport office ye ki samla ki ba kamai da ki thuk thuk ha kanong ba shalong ki samla ki ba kamai di ki thuk thuk akaleng kanong ba shalong ki lapan paw ka jung bam sngong tanat halor ka jung thmu ban khang ye ka jung kamai ki samla di ki thuk thuk kini samla ki lebu jung kli bor bre kimi bagi de ban khanra shwai ki bre ki bam de ki trai jela ki ba kamai la luat ha ka jela klam na dan ki kot kisla ki babyang bat kem de satya ban pendek ki samla trai ri trai muluk ban kamai ha ka jela la jong kilong balada kalong bean yau trai muluk ban kamai kumta de ban khanra shwa ki bre ki bam de ki trai jela ki buan kamai la luat namar kam judan kanu kanu ki jung khanra persha ya ki breu ki banabar ka jela Kisamla kilapan pau gajeng persya ki pulit jong ka DTO ki balalik khanra kaleng jaka haksis ajan jaka teo ka balalet bar kilapan ramjor kan gajeng khanra namar ka office jong DTO kam shimla pemi satya ya kano gajeng penbana ni kamai yang bajne ngi pen ibet kadur ai dan bandrai ni tang bangim dan nomor sistem ki ang bangi kamai illegal ba kidan ba kamai online ba offline dai mana dang kamai ya ka online makat ma jong last yang kamai online jam di kador kaduna pelat lawan hap siu ya ke GST so ada tu fi ko ka company pidu di langataru em kador kan hap show kaduna pelat bagi ngi tre kenu kam begini onong law unu balik bisnes begini onong bai umdan ban ong do nong fi di kata ngaru tang bangam simi ka call baka poi atli ki call ki suspend nga system 1 year di kumasai tomorrow nga call company yang ngalik kedua pak malkin katlek malki pak jiran beri pak office fi kita kata kalau ka pelong niat le ngi betang bam simi ka call alcohol suspend system kan hadu mentang kami kamai sistem ngan pakat fi tade bang dan kumi ba lock akun dai dingin pasal lagi ingin pam lagi marni hinga ti ke banyak video ni bang fi di kamai dah step di bam dambe fi tim ta ka government dia pakat ta jungi gan mamta bon banyak video ki dai ki bam dan kam nan jam fi sistem kena don ka kam ka jam ulai jingin basni gan like ki drugs addicts ki jingin basni lalu kena buat umdan kaman jam upay to and upay gadi drugs upay cek kam mesti kan jika government negeri pakat begini kan si di manta hadu manta ru imtip ha ka duti o ang bag melek sikila kat ekran kita kam dong video dai ndre ngimtip puno boleh di wat yang jengir manta gim syai kat lo ka da video ka isu ki permit si jeng belong kan sak jan lu keselong kan ke ciking anta ke ciking ki bat ang tu daki kenta kibat kidik shabi anta dari tang sien taru inda kamai ni layak kamai yam ada kalong illegal pelat yang idai cek bhai ki kibar jelah kibarung hapo kari jongi
kamai napo kajela kajongi hatongi utrai mulu utrai kendau ngim dan hok bangin belah hapo kari jongi dah hato kamwan semua kajing kumni ki kun kisam lama te nakaliang ki jongi ki kun samla jong ka hanyo terapi ikwa aba shwaba pin bat yangi te sobha bat yaki parjela tangkatai disebut. Hakasi hat majai jogata yo ka Khasi Students Union Ranikor Circle kalapin bena bakan khang ye kitrok kibaket palat put kibayat nadu ka khatsan terik unaitung ha ka surok Ranikor mau kurwan namar ka jing sni sebab palat put jong ka surong bat ka jing song sunjor jong ki jingking ki bela bu palat ha ka jingma ye ki pat ba jong ka than da ka jing sukya lor ka jing jot ka jing pra ki surok ka jing tawa ki kenro ba ka jing sunjor ki jing king dieng hagi benta boper jong ka than Ranikor nama ka jing yat jong ki trok ka baket palat put ka Khasi Students Union Ranikor Circle haka kandai trek unaitung arajar arpusau kala pen menapat ba menaduk ka khatsan trek unaitung arajar arpusau onam syashu ikitrok ka baket palat put ka jing kia bakin yat leng ba ka surok Ranikor umpung bat kumjuk ka surok Ranikor mau kerwat leng ba ka snong nong na habagran gilat patai kubor presiden ka KSU Ranikor Circle Umar Koni Thongni Ulong bagani ka jing yat ki kali kit kok ke baket palat put ke jing kia kala pentua ki kenro surok bat bo jing mai ke jing kieng hagi babon ki jaka bat kumta ka seng kamban sia banci magni ke senjam na ke benta ke jing phau pat ba Umar Koni Thongni ulong ru ba ka hukum kat kum ka kendon cispa sau CRPC kabala penjari the Deputy Commissioner ke District Southwest Khasi Hills ban khang ya ki trok ke baket palat put ke jing kia ban ya leng ba kini ke jing kieng ki batlot Kara sudan tang hak jing tho bat klam tre kam shu hadu menta. Kaseng kala kenturu kinong nyatrok bagi de bene tre lang bat kaseng namar bagani kalong na kebenta ka jing bet jing biang jong upat ba. Te kani kalong ka jing tu jungi na kaliang karan koskal yang la po ka kisu ba sobha bane tre lang bat kaseng na kaliang jungi ba hadin bangi lei ba ya ka jing penjari jong disi apo district penjari Workforce RPC apo iya ki jingking kasilong tangasla kapsen trekam kini ka Workforce RPC jongka district kepala penjari depusi nginsa pentrekam nakaliang jongka ki isu ya kita ke area berhoi takani kamdei tangai ka surok jongka po ke area bordar jungi Ranikor rei kani ka surok ka bawan nama korwat kabayat lengbay kanongna bat ya bat mi Ranikor kanir ya menta kaporliur nila saki menta ki baga jingtua kini kenro ia menta porliur sobha mendai bankit overload te kumtahi na kaliang jungi kaseng ni kentu ya baro pat ki pai ba kini trelang ba na kaliang jungi kaseng adu karsan tarik nginom sengap yano lada kidon ki ba kit overload palat adu karsan tarik Namar ka jing sni sebab palat jong ka surok kabala penthut ya kali kawan hakala asing blai juga tayo ka sunjuk sansunong manat area harengkat ka jing snok tilang bat kipat ba bat kinong nya kali kilemi bat maramot no ya kani ka surok daladi kabala sni bah ka sunjuk sansunong manat area ka bagentup ka snong manat mau bidong pendan lengdo pendan soalang bat lo mau ba Nadu kipat ba bagi nong na akali namar kajing sokya halor kajing sniu palat kesurok kabala wara jing akalit kawan upat ba bagi jing sakut kali kabaman kapor kam tak maya kapor liur haga praterik unaitung arajar arpusau kelalu mikipat ba jong ngathan ban mi syakmat ban maramot ikan kesurok kabadan kumbasan kilometer AA na kaliang ba ready shela chairman ka senjuk sansunong manat area habagran nikilat patai kubor uladawai ke sarkar kumjo yu MLA bon tuklar lem kataban siang rong ikan kesurok kendau hot jaut mau bidong kebadan kumasan kilometer kabagi padba kan kadong katahan kila angnut prosh kata haga jo kopor ba ready shela uladawaru na ke sarkar bakadai ban pleno okloy ka manat sub center kabladep bantai mentala kumbahnya benai AA bat biang lut nadong syadong uba ready shela ulia thuru batang namar kajing sniu plat kesurok don ginong pang bat kilong kemi kiba armet bakila klat no steng lenti haswa begin poi syamo korwat balada ke sarkar kan pleno ya kan ka sub center kan long kajing mentoy ba kajing kerkui kipat ba kan kathan haga ba kem dan kam syu menet chedok syamo korwat rentang hakikap ke bagi nong pang ki kam stong jor
nakaliang jong ki dribal kilia ut kilah kuat lah kumno ban penkiuno wat ya kabai kaliru na marka jeng seneu jong kan ka suruk Andrei nakaliang jong ngi ki pajba ngile ya kerpat ya ki tribal bakin kindai ban penkiu ya mentang yang sampai ya kawai pat kapor ya ka jing kabab ya kendu ya kan suruk ngi ya lang rengkat bat ngile ya penbek ya kan ka sngi ka bamta bangi habban yami pajba ban maramot iya kan ka surok nang bakan nom ya kendu jing iya ki pajba ha ka bangi like ni wan iya kan ka surok te nakaliang jongi ngiyo piyo i menta ba baro ki pajba jong kan ka dong san sinong ngiyami renti namar ka jing seneu jong kan ka surok bat om tangkatangi kuak ru bah dei ha kini ki benai ki belalek ini layak keren ha kabakum kan kapor bang ya kerpat balakum no kumno ka sarkar kan ya simpia lemno ban ya siang rong no iya kan ka surok jengi ring namar bat harai ka dei ka for election ka anyur kamsya Tinganget bamenta lada kinang mikmat kiyo iya kan ka jing sitom jong ikipad ba kalau ada kapor bat kapor menta kalau alat kelut yaki bakin pet iya kan ka benta kabana kalian jong ikum kan ka dongsan senang manat area ni angnut baro sikata kalau ada kasihin ka baar ka bangi habban panpau kumne nakaliang jongi kum kipaj ba bangi angno bala kumno kinong mikmat kiladai ban pelino iya kane kasop sentar jongi kenang bakan long kajing yarap lane kajing mentoi na kebenta kibapang bat kibastom kat ne kajing seneu jong kasurok ladangin kit ya kibapang kibasitom nang ne hadu bandapoi sama kurwat bon ki bapang bat sitom ki khlak no halenti namar kajing seneu tan kasurok bat ki kali ki mela ban ya ki haban ya supi ki haban ya daki sikenta steng yure tang nang ne hangtei hatenai teng kerpat balada long ke bala ba kinong mikmat kiladai ban simpialem hakabadai bat kane kabenta nang bakin nong pang jong kane kadong katain ka jongi kin om da sitom tan ban lek hadu makruat satang hakikep kibadon kam Henry kalayarap sibun lada jenda nong mikmat jongi uwan ban pelino bat ban pembiang ya kabadon kam baro bakinos kinyo ban syong no ha kan ka sep sentar ka jongi ki pat ba nong lek nong wan kilamat ya kajing ba kajing sertok haba ka surok kelas niu bat julor na kajing therung lap ba lap san ha kasnong nong na kabadon ha Southwest Khasi Hills District namar kajing bamdon jukinala ban tu ki kumta kalalang lut ki jabo jaban ha kasurok kajing teng jong slap ubajur ban ther ha kathan Southwest Khasi Hills kalpanong ki surok batlenti singkien banjat bat kholot nakadaw kajing sam jong ko bat kat kum ka video bakidur ke pelapa degi pat ba lei bah ka step jong kishpot tek naitung arajar ofusau agash nong nong na aga district Southwest Khasi Hills nakadaw kajing jur pela uslap ko kala klonglot digi benta jong surok hadu bagi kali kemlat chubanyat kamtam ki kaliret la ban kreu ba kajing yo alat jong ko banyat na kane surok le se kadai nama kajing mam yang kinalo baleng ba ki video lei bagi surok ki petlio bat kila kholot haswa bangin ekmi susu ki kubor ki jongi ngine phabiang se sipor se kini ki jingpen bena Lada pila tam saupu sausnam but pila dan menopause pisngau kemba pimla yo konshu kadai nam
second ray but ki modern technique jong ka IVF ngin la ban mon ra menstruation but ka uterus jong pi ngin la bangin penbiang ban yo kon but pen yo I ya ka result ka babiang. Haswa begini beteng ye ki kubor, ini pen kan mau biang ye ki mat bakong san mata ketiyo. On kang kredep no ke sorkari ke MSHB, but on IVRS ye ki kap rangut nong trei. Ki nong bela bar jela kim dan kami ke work permit, ong menteri rang bak ke jela. Syaka select committee phak ke yendor bar PHADC, ya ka kaipot jong ka delimitation committee. Syak pen pra ke kedok talasi bar jela jo ke KSU, penok balik ki bor kulit. Turki dukhat HNYF sa thanak nong po, basak kem udukhat kaseng. Hapdeng sor, bun ki bar jela ki le ki kam khayi klem ki kwat ki slaba biang. Hiar khenra ka FPGGP segi than pulo dam senyong. Ka sorkar ka di betwet ki samla ki bela dep puli doktor na ka state quota ban phak wan trei ha ka jela ong ka KSU. Bat kring ka tamasa sok turun ka Meghalaya hanong bak Delhi. Kumsi benta ban Aimin Sim mikinong ilakai bakin kisah perang haka kami ilakai ka Directorate of Sports and Youth Affairs jong ka jela kelapun ko buram ya ka kenhuan jong ka East Khasi Hills District Inter-School Athletic Team. Halo ka jeng ilakai bah ka jong ki haka State Level Inter-School Athletic Meet arajar arkusau kabala long ha ubnai jemang ha Sai STC Shillong Nihu Campus Mokonro. Ha kini kejeng penkuk buram lai don lang ba Ronison Walang Additional Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills Kumukongsan but Working President ke Meghalaya State Olympic Association uba John F Karshiyeng kum usumbut kongsan. Rengkat kejeng don lang Assistant Director ke Sports and Youth Affairs uba Paya Warnong Bri bat kiwe-kiwe. Na kihinyo pun rengut ki kena kila don repulai ngut belasya ajiat ban mi kemat ke District East Khasi Hills bat ekani kejeng jiat lalek da ke East Khasi Hills District Athletics Association. Ka kenhuan na ke District East Khasi Hills kale okur kat artli kita kemaksiar hendreu teli kita kemarupa bat lai teli kita kemarnong. Bat ka kenhuan jeki kentai kale ora ya ka champion team bat ka kenhuan jeki District East Khasi Hills kale ora sendan ka namla adu hakani kejeng yakop. Ka District Sports Office Shillong bat ke East Khasi Hills District Athletics Association. Kila ai digijing ai song ba bat ka song pisah shikini ginong ilakai kibala ya okur ya kita kema. I would like to say that this has been possible. The Meghalaya State Olympic Association has been advocating, mobilizing with the government of Meghalaya. We've been able to have various programs now. It is not easy. It is not easy. You cannot produce, as we know, champions overnight. It takes, like they say, 10,000 hours of hard training. 10,000 hours of hard training or 10 years of working hard to produce a champion. We have probably now, government has now started in the last 2-3 years to allocate budget, and it takes a lot of effort for government, the department, the officers, the associations to put together. We all have to work together to produce, to give you the facility, to give you the right place and momentum to reach where you have reached today. For those who may not have achieved what others have achieved, some got bronze, some got silver, some got gold. I see, the East Khasi Hills district team won a total of 12 gold, 6 silver medals, 3 bronze medals. And this is a huge performance. So I say that today I would like to also thank the parents, some of whom are here. Without the parents' support, the athletes also will not go forward. But I want to reassure you that today, the advocacy of the Meghalaya State Olympic Association together with the Department of Sport and Youth Affairs and the strong committed support and vision of our Honorable Chief Minister Shri Conrad K. Sangma and our Sports Minister Shaklir Wajri, we today have a sports policy which was notified in 2019. It is being implemented. We are also discussing to further improve it. We today have the cash awards.
which was there previously, but a very, very nominal sum. Today it is substantially increased. We also have the sports scholarship. In fact, we are now getting calls from other states who are saying, can you share us information how you're doing this sports scholarship? What is the expenditure? How much is the budget? So these are small steps, but important steps taken by the government to felicitate, to support the athletes, So once again, I would like to congratulate all of you. We are supposed to host the national games in the next 2-3 years. We are hoping some of you will be the torchbearer for Meghalaya, for India, and hopefully one day you will represent us, represent the country. Thank you very much once again. But here we are today celebrating the 63 heroes who represented the East Khasi Hills district and were declared the overall champions of the state. You need to look to each other because you are the champions. You need to look to each other because you are the real heroes. And I believe that each one of you deserves a huge round of applause at this moment. Congratulations to each one of you. I'd like to commend the Sports Association and particularly the Office of the District Sports Officer of East Khasi Hills District for having mentored, for having motivated each one of you. I'd like to congratulate the parents for having allowed your children to pursue their goals apart from academics. It is but in our nature to lay great emphasis on academics, sometimes forgetting that it is not complete, it is not holistic. There are people who may not be great academic achievers, but have made great achievements in the field of sports. My only small message to you is, please remember that the road to success is always under construction. I, as your chief guest at this moment, am somebody who's also very interested in physical activity. I love going to the gym, and every day I look myself in the mirror and I see some improvements, and that continues to motivate me. So you need to realize that you are in that road, and that road needs constant repair and constant construction. Kipak riunget juga balang Katolik juga rilung garu hakala asu ible juga tayau rengkat ke jengjau ki umat ketang kilalet bantep dan buram ya Most Reverend Bishop George Mamalasari ubalang Bishop benengkong jong ketura ha ulum jing tep ubadan ha Cathedral Parish Hatura. Hapadeng gejing sengosi ketang bak gejing yampat donut. Kaladan gejing ai kublai kat du kipat riunget kabalang Katolik harilom garo ha kapratrik unaitung arajar arpusau kabari gesngil aburam kat du ya kamet kabadangsa jong Most Reverend Bishop George Mamalasari. Ubreiru Bishop benengkong jong ketura ubala klano ha kasantrik unaitung arajar arpusau. Hadin gejing syakri patba rengkat kakam syakri bekenja mensiam kabala kenjo syakakat sansenem. Hashwa balik antep yang new bishop hakajakat tep bekerpang jong ka Cathedral Hatura. Kaladan kejenglian yam ka banaduk menstep haka Sacred Heart Shrine Hatura. Bad hadin kan yapat lalit ban antep no inu bishop hakajakat tep bekerpang yaki reung niam jong ka balang Katolik. Hakasngi balale anyam shwa balik antep inu bishop lai berdegi hajar ngot kipat reunget ka balang Katolik kilalit ban sngolam. Nang tas ki bishop ilang do oblay bat kiwei pat kinong ilam niam ka balang Katolik. U Konrad Kongkal Sangma Menteri Rangba Kejela, U Dr. Mukul M Sangma lembat kiwei ki MLA Narilom Garo lalit benishim benta ha kejeng yang bakat do yang new bishop. U Bishop George Mamalasari udai ubalaka ha ka arpu artrek biayong kesenam syajar kendai sepa alai puar. La penkentang yu kum uleng do oblay ha ka arpu sautrek biayong kesenam syajar kendai sepa andropo. Berulapoi syarilom garo ha ka kat sautrek unaitung kesenam syajar kendai sepa andropo. Berula shimti kumu bishop ketura daduk kesenam syajar kendai sepa anyop kendai haduk kesenam arajar nyo. Kakana syapang Bishop George Mamalasari kepenpau bahagi por berulapoi syarilom garo. Layatuk bahagi tu kipor kipat ba kim hapadang kejing jenjar.
Bat kadai namar kajing bambiang ki jaka sumar ki jaka ajing hikai bat kibai. Hadin bu uniu bishop ula poi harilom garo ula asisha ya kajing syakri ke papaka hakaban nelor ka bau plet jingmut hakikam syakri belai. Udairu ubele bantau gilat kelenti kumno ban kentiau ya kerilom garo. La kalong hakabai dai ki jaka pule ki jaka ajing sumar bat kibai kajing dan kam ki patba. Ha kajing syakri jong u kumu bishop ulala bantai ki katuk ani ki jaka ajing hikai ki jaka ajing sumar hatura ki jaka ban pule nursing ki jaka ri giriu temen bamdan cuk besumar bat ki balong menta ki jaka ajing hikai bat ki jaka sumar bapau harilom garo. Ula syong thait kumu bishop akas nam arjar nyo. Nrai udai pat ubam len man syakri ka kam ublai bat ubajulet ban aingo ha ka Holy Cross Hospital Convent. Hadian bagajing shitam kalaban yu ula kladno akasan terek unaitung arhajar arkusau akajaka sumar ka Holy Cross Hospital Hatura. Ki nongkren ki bela ajing kren hakane resmi ki bela le niam khatdo yu Bishop George Mamalasari kelapan pau bagajing klad jong yu bishop kalong sisa ka jingdo nong ka bakrau omtang ya ki pat ronget ka balang Catholic. Ndai ki jingdo nong ya kerilom garo hi barok kawai. Amar udai bela no sinyang shikadai ya ki pat ba kerilom garo. Ka second Meghalaya Pineapple Festival Arhajar Arpusau kalalong hanong ba Delhi ha hat kalam memorial ha ka khatlai tri unaitung balasaki ba kani katamasa kalanang songsit bat yu jingero ne ki pat na keleng ki jela jong kari ki belawan ban yu mat ya ke jing bang ba ke jing thiang jong usok turun uba ke jela Meghalaya ka penmi. Ka Meghalaya Pineapple Festival ke Baar Kaba peninam ya usotrun uba penmi na kejela Meghalaya Lasaki baha kanik festival kalong basyong syed badi ojingero na kipat ba na kaleng kejela Kebalawan manishim benta ha kanik katamasa Ha kabalayo wan ma de kejimbang bajing tiang jong usotrun Dan bagi bagi jet jimbang melasna usotrun Ya kanik ka Pineapple Festival Ka Baar lapan long ha New Delhi Hut ha ka Kalam Memorial Ya kani kata masa peninam yo sotrun pemlong dengan Sarkar Meghalaya dekat kejing Trilang bat ke Directorate of Horticulture ka Meghalaya Heritage ka tenat jungok kai pathai kejela nalor kiwe kita nak terikam Sarkar ya ka belas nang nadu spau trek ka bakut pat ha ka khat sau trek unaitung Arhajar Arpusau kumbalasaki ba kata masa Meghalaya Pineapple Festival Arhajar Arpusau klanang yo kejing ro ni kibabuan balang na kira pat ba ke balawan ban mat usotrun pat kiwe-kiwe de jingbam kiblashna usotrun ba kinang isyam banta kum kinong rap kiblasha ajet na kaleng kijela ka Meghalaya kilapan pa ba kum kinang tamasa kane rap shibon yaki kum kinong rap kibapan mi usotrun bat kiwe-kiwe namar kinangla ban yo ekayo ko bapaka kabadai ka banta ka bakongsan jong kajing tre jongki nalor kinong rap kika to kanengot kiro pat ba kilapan pa ru Ba ke Sarkar Meghalaya kadai banangyay penlong ya kum kini kita masa peninam seotron bat kiwe-kiwe gejat so ki bapau na kejela Meghalaya. Hamtam kum usun rai la kadong balapau ba nalor ki project ban kentiu ki kampen mi tiar boker ban kentiu ya kelad yo kami ojam
Barkayo kokot rukum jo na kabenta kinong rep at kiwe-kiwe. Yakum kini kita masa di ban penlong hakeleng ki jela kerian dia ki lepen pau so. How is your experience having that food? Yeah, first thing, it's quite tasty. And looking at the pineapple and eating it cut, I think it's very tasty. They have added some Flavor. spice. Experience is nice. People are very friendly. And we had this red rice tea and honey, orange honey. Excellent taste. For the first time we are tasting. I am Sanjay, coming all the way from Pune in Maharashtra. This Meghalaya festival was a very certainly surprise. Lots of color, lots of good taste. Best wishes. Thank you. Nhà xúc chỉ buồn mà dội gặp tôi chỉ nhiều dội bên nhung y tiệt đài là độ là thao rệp gì ha độ hà thao đài mà không ông tình tình đang mình xoa đem chui dội gặp mình giáo và tổ quá khi mà repวันกินองเทศมุดสีดอร์กี่แต่มุดได้อีวันวันละดุนาเท้าเร็บหาดุอาเท้าได้ยาววิรับโยบอริแต่ก็ดอร์แพรที่บ่าว่าอีลำเย่บัตตายและมุดเอ็มกีน้องยรับอีลำบากออฟฟิศว่ายรับอีสนาวตุยากีบาร์โน่ก็ปุ่นใจลายกรุ๊ปนี้แต่เยอะเลยได้ชิบุนก็ยาวว่าสนาวสุขเสแต่ก็บดอร์และรับย่อยแต่สนาวมันกำเตะกีเทียร์วันไรนี่แต่ว่าเราดูนักกีเทรยองกีน้องเร็บและนี่กีน้องชนะคำตำคำกินีวัดทานกินีวัดชนะบุญใจว่าคำกินีกิเซียร์กินีกิช่างกิโคกิวัดทานกิดิกตีมันกิว่าองค์ใบกิว่ามีใบนับโปมิคาเลียมโตdi connect la nyim to di wa kampung wa wan rai na bar ijing sket ba kini waro ite daumut wan gibru na bar de thet ki snya suk ichibon uyo ya chem paramat mat ba i kinong rep wagi nong dai kini waro pure man gi organic pakabe to gwa khle de ye mut kalau kamu ni u cermit lo la kadong le to wada de khle powder to wada khle da wai mo kampung kini mut da man gi wa organic ba wa best how bam sa Like juice sebenarnya kami ka sotun kapal coba sotun nanti extra juice nak sotun and then we add sugar add kashini nanti bagi preservative kayu kabiang di balamat kiong kabiang kacing jangan nak sarkar kalong ba kinang ay susu ini kacing tersian dapat yarap ban promote dem iki production nang ba nila ban dia ki am ba kicu saput kajuk mo bangi peni ni kwa ru ban penyat dan ba kamar sungi kan yat nang balada kamar sungi kan yat kinong rep juni ru kin yo ka kamai ka jip nila ban nang kamtung subun ki so turun hapo ka jaka bitung nila ban ke ki so turun ka dor ka babiang ka nila ban supply ru shinish tai ka dor ka babiang kijing juni kilom haka marketing hi nila ban dia oh nila ban pemi lesing nila ban pemi shibun ki produk ki ban nila ban le luar mo tamba ka marketing ni dang duna pha bagi himdan jaka ban penyat iki kata hi highest document level is right yes so all the yeah lot so all these products here since they're naturally made and all of that but we have given them the standardization none of them have any preservative and all the products have their nutritional checks and expiry dates of Prime Rural is an initiative of government of Meghalaya where we work in 12 districts 12 blocks. We go to each and every village of the block and as I speak to you right now my team 36 kids of mine they are on the ground tenting in different villages and finding entrepreneurs like Conquersu and Rubina and they are hunting them finding them and then we pick 20 to 25 champion rural entrepreneurs who can become the example for the rest of the block so that others can also take up entrepreneurship programs and I provide them doorstep incubation support along with my team. When I say doorstep incubation support, this festival becomes one of the biggest platform that can help us in providing the doorstep incubation support because we help them with registration licensing. That is where all the products that you see here, they have got all the licenses, all the nutritional checks, all the expiries done.
We help them with product development. That is why the red rice tea from Jayantia Hills is in bamboo packaging, and all our sustainable packaging that I'm promoting, so that the rural entrepreneurs also get the standardization of the urban entrepreneurial ecosystem. We provide them with training of the levels of IHM also. And then we help them with marketing, market linkage. In the market linkage, this becomes one of the biggest platforms for us, because not just normal buyers come here, we also get wholesaler, like bulk buyers. So they come here, they place big orders. So far, somebody has already placed an order for the black pottery. Somebody has placed order for red rice tea, and so on and so forth. Along with this, we also have an MOU which is being implemented, whereby we are providing them with machinery, solar and electricity. And as I speak to you again, the last step of the DPRs are getting signed, and I think in the next 2 months you're going to actually see the example, whereby the rural entrepreneurs that I'm working with, they will get solar, they'll get electricity and infrastructure according to their business basket. So if somebody is making wine, they'll get wine infrastructure. If somebody is making, and we also incubate blacksmiths. So right now I am getting 30 plus entrepreneurs. We have 140 entrepreneurs, and we are getting more and more, and we want to make sure entrepreneurship spreads all across Meghalaya. So I teach them bookkeeping, in which I also teach them how to do unit costing. So imagine this is the product. So what is the cost of the packaging? What is the cost of labeling? What is the cost of the product? Then we also add logistic. Now logistic cost also gets added. That way the price of the product goes up. Now you must be thinking, from where do I take care of logistics? So this is where, as I started expanding in the last 1 year, we saw that youngsters started coming from Shillong who said, "Madam, we'll pick up this business. We will make sure that the product gets transported." So there is a boy from Jayantia Hills, no delivery and no FedEx or anything. That boy has taken up the charge and he's saying, "I will deliver." So right now, as they are getting the orders, so he's delivering it. And so what we are trying to do with this project is that not just these rural entrepreneurs, we also want to create an entrepreneurial ecosystem in the state. So if logistic, we want youngsters to take it up. Packaging, I want youngsters to take up packaging, and we will provide them with wholesalers, numbers and all of that. And same way, Government of Meghalaya is actually helping us in label printing also. Jakatugo kubor ni depois ke bakut jong katuk kubor ni minta kata yo yang saya sempat berpilih sentiyo haju sini haju kubor saya sempat besok.